Večera se igraju utakmice petog kola Lige konferencija. Jedan od najzanimljivih mečeva odigraće francuska Nica i beogradski Partizan. Predstavniku Srbije biće ovo prva meč lopta za osvajanje grupe. S druge strane, Nica nakon iznenađujućeg poraza u prošlom kolu želi popraviti utisak. Partizan s puno manje pritiska ulazi u meč. Prvi su na tabeli, dovoljan im je i bod za prolaz, mada navijače brine loša igra u prvenstvu Srbije. Partizan je večeras kompletan, dok Nici fale 3 igrača. Meč Nica-Partizan počinje u 18:45. Gledajte ga na nekom od sljedećih kanala. U Srbiji na prvom programu RTS-a i Areni Sport 1 Premium, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 2, u Hrvatskoj na Areni Sport 6, te u Sloveniji na Sport klubu 1, a evo i još nekih svjetskih sportskih kanala na kojima možete gledati utakmicu Nica-Partizan.